thlir tu te chi bai ule weekly round up kan ti chua hun lo thleng le ta a vo in hi nisari November sang ni le som ni pakhat ania vo in pathian ni ania ko san sang te po kan hrileng awanga in khuwa khirna te thla dul ani chho tak zel awangin tluang takin pathian biak in khom an nei hloma zan lam in khom po thu nei tu lam ten phalna an pek tak awangin nilai zan atang khan khopui chung ko san sang te pon pathian biak in khom an lo nei hlom to bok ani heti mek lai hian khozol harmon veng chunga ko san sang te ero restricted area puan an ni na li alani lo awangin in khom an la nei lo ve thung ani tunkar kalta thoran ni chonu dar som le pani le chan ve khan khozol district disaster management authority chu khozol district chunga covid-19 in khuwa khirna kalpui dan tur ngai tu in an chairman pu cc lal chuang kima deputy commissioner howin dc office conference hall an thukhoma khozol ddma thukhom chuan khozol district chunga covid-19 in khuwa khirna order man mek chu en nonin hun engemaw chen chu district chung covid-19 hrileng din hunin zia omlam apan chhoto awangin state sarkar order milin in khuwa khirna then khat chu herrem ni se ti in rela damdoi dor eichop dor le chome bazar te baka dor dang te chu curfew hun chung pia lama chuan hun bituk omlovin honphal ni se antia picnic spot le public park te po zingdar ko atanga tlaidar nga thleng honphal ni se antibok heminia meeting a hian pathian biak in khom chung chang po ngai tu ani in biak in a lengzat chan ve ai tam lo tan covid appropriate behavior zom chungin chhun le zana in khom phal ni se ti ani boka sport practice po state sarkar order zul zuin indora mi somni ai tam lo outdoor somnga ai tam lo tan phal ani bok ani chuti rualin sport in elna tournament buat sai ero phal ri lo ni se ti in an rel thung ani district headquarter chunga chuan zandar kuwa atanga jingdar li thleng curfew puan chhun zom ni se ti ania bungro lot le unload te chu tlaidar li atanga jingdar sari chungin phal ania mi pui pun khom na heng anniversary te birthday lom te le adang te chu pun khom na mun tur VLTF te phalna lama sa a huai hot phal ni se ti in rel ania commercial passenger vehicle te po service pa nga ya tlan phal ani to bok ani he meeting a hian DDMA member te baka DC officer te district village council association tele sub headquarter waima huai tu te antel ani he mini vek thoran ni chonu dar ni khan pusi sil chuang ki ma khozol DC le khozol district election officer ni bok chuan DC office conference hall a khozola special summary revision of photo electoral roll 2022 atana draft electoral roll tlang zara khozol district election officer DEO pusi sil chuang ki ma chuan in thanna felfai kan nei theinan electoral roll thale dik apoimo a india khuale tui kan ni na anga chanvo poimo tak kan nei kan IOR ram hruai tu te thlang chuak thei turin electoral roll a thei chin te chu kan vek atulani atia tui chang assembly constituency a chuan har sanna lian tham lowa electoral roll buat sai ani thin chu lom ati thu soin a hun taka draft electoral roll tlang zar ani thei na thok tu election kai noi a official te thorim na fak ati thu a soibok election officer pu h lalram engan tui chang assembly constituency chunga khozol veng thar south polling station building thak ni in khozol zu chi polling station ming thak ani ti atar lang boka electoral roll revision kalpui tlang pui baka draft roll tlang zar nuwa ti mabak le mo phurna nei sang te din hun soifia kan IOR rel tu thlan chu india khuale tui kum som pariat ling to te chanvo ani angin electoral roll a india khuale tui diktak te chau an lu theinan kal khom te chu tho puya asoma he huna hian pulal rin oma kholring data entry operator in tuichang assembly constituency bika
kum sang ni le som ni pakhat final electoral roll le kum sang ni som ni le pani draft electoral roll khai khin na le soifia na hun amang bok Khozol district election officer en kolna nuaya hian tuichang assembly constituency omin DEO baka hian electoral registration officer ERO pakhat le assistant ERO pani an oma draft electoral roll a hian voter mipa sangriat zangale pakhat le meichia sangriat zali somruk le pasari an vain sing khat le sangruk zakwa somruk le pariat an om ani service voter somkwa le paruk an om boka hian polling station som pathum le thingtlang rural a polling station som panga avain polling station som ni le pariat a ani Khozol district election officer en kolna nuaya hian tuichang assembly constituency omin DEO baka electoral registration officer ERO pakhat le assistant ERO pani an oma draft electoral rola hian voter mipa sangriat le zanga le pakhat le meichia sangriat zali somruk le pasari an vain sing khat le sangruk zakwa somruk le pariat an omani service voter hi somkwa le paruk an ombok khopui chung a hian polling station som pathum le thingtlang rural a hian polling station som panga omin avain station som ni le pariat a oma heng hi electoral registration officer ERO pakhat le assistant ERO pani tebaka booth level officer BLO som ni pariat in an enkolmek ani draft electoral roll a hian vote sang khat le pasari omna Khozol veng thar not chu vote tamna ber ania urban area kho haile Khozola voter sang ko zariat somruk le pariat rural area khosom pathuma vote sang sari le za an ombok ani hemini electoral draft roll tlang zarna hian election office athokte Khozol MJA member te Khozol district village council association tebaka sub headquarter YMA sub headquarter MHEP IO tebaka political party rang Indian National Congress Mizo National Front le ZPM IO te antela district election office board site draft roll khai khomna overview semngal anibok thotan ni nikhat khan tuichang assembly constituency bial to MLA zaum takpu ton loya deputy chief minister in tual te khua tomo thosong bol na khol MLA fan manga alei sakchu hlotling takin enchin na nei ani he khol hi September ni som le pakhat sang ni som ni pakhat khan tual te khua phur thlen ania electric wiring le tui connection tool le poimo big ti fel ngai te ti fel ani nuwa Delhi atanga technician local ten afit na anron thoka isom thum thlasom inrin ni khan hlotling taka enchin an nei anita ani he khol mang hian tual te khua tomo to thar chua bazara hral sen lo te chu tomo to ketchup tomo to sauce a siam chua ani dona tual te khua hian kum sang ni le som pakwa atang khan tomo to chin tran ania kumin sang ni le som ni pakhat hian tomo to ching tu chung kwa za le som thum an om meka kum sang ni som ni pakhata an thar chua zong hi ni som pali thasom sang ni le som ni pakhat thleng khan grade A quintal som le pariat point som nga le pasari le grade B quintal som nga ania sunglak lu hi cheng nuai som sari pakwa singli sangkwa zahni le somriat an lei chuak to ani hral chua theina packaging le labeling etc te pe ani nuwa tual te tomato ketchup sauce chu kan ei thei thuai don ani tomato ching tu te ta na phur na le tha thona pe a an mamo ngai tu sakzel thin tu tuichang bial MLA zaum takpu ton loya deputy chief minister malak na hi chuan om antia an lom hle ani tonkar thotran ni vek atang khan Khozol economic and statistic department chuan birth certificate digitize certificate in an pechuak tana digitize certificate a hian QR oblique barcode omin hetatang hian birth certificate lem ani le ni lo te fin fi zung thei ania
hei wang hian phai lama om tur tan phei chuan digitized certificate hi an du zok to a riat thei china khozol hi Mizoram district rang zinga digitized certificate pe chuak thei ma saber an ni ti thu don ani heti lai hian birth certificate deal tu te chu an document xerox copy ken reng attest copy keng hal zel tura ngen an nia document xerox copy attest ngai reng officer te attest tir donin original copy keng tel zel turin an ngen kal bok ani mun True KV line major jungle clearance khozol le sai tual in car chu thalui October ni som le pariat atang ani som thum chung khan nei ania a hau taklai rualung tudul te via tuivol river kamvel chu an zo fel thok hat to ni in thudon ania PGCIL luangmual lama power shutdown a om zau zawa 132 kV buk puikal tlanga power lak thin ania 132 kV substation luangmual hian buk pui tru khoiwa trumel riatin power androlet awangin khozol power lama harsanna kan to pha zau bok ani major clearance nei awangin power nei thei bok si lo awangin karkalta lam atang khan power khailak a om zau zawa tuna chon power hi dan pa nga in lak lu le thei ani to a amero chu PGCIL in shutdown an lak thin awangin power khailak a om zau thin ani shutdown sai tual lam atanga lak po hun engemot sen chu ti top lailok angai zau don bok ani plan shutdown kalphung lam alangai don ti general subdivision aizol atang in le PNE department chuan thuan dong hal boka sai tual lam atang in shutdown lak ani point tu na hian emergency in East Lungdar lam aman theita ani tholeni khan ASF vokpul free chungchanga khozol DC chuan thu chua thar asiama hetiang hian khozol DC pusi sil chuang ki ma chuan khozol district vokpul free African swine fever leng aziom fret nia lan rualin vok hrikai lo nia hriat te ven himnan le vok vul tu te har satna sutkian ani zel theinan khapna thupek thar thole ni November ni thi khan ati chuak ani district magistrate thupek ti chuaina tarlan dan chuan khozol district chunga district pon khoi mun atang ma in vok emo vok sarep emo vok sa atanga thil siam reng lak lu phal ani lawa khozol district chung bi ka chuan kho pakhat atanga khodang vok lak lu VFA emo CAHW le VC te hriat puina in phal ani yanga khozol district vok hrisel tha nia hriat te chu AIDS and VT department le VC te hriat puina chawin tal thei ani yang vok tal dan tur ruwa man na kim chang district AIDS and VT officerin asiam chu vok tal tu ten zom vek tur ani ASF veiniarin hlel vok dam lo thi a om chuan rang taka report tur ania vok thi a om chuan fit rup a thuka thataka chinai ne na phum tur ani thupek bo chia chu IPC section za somriat le pariat na lo chan mangin hrem thei anianga thupek hian thani chung ti chu atangin thani chung a huam don ani hripuileng in zia omlam apan mek zela hriat ani wangin khozol khapui chunga zirna in hrang te hon chho zel ni in zirna in then khata chuan half year exam te nein result te anti chuak le to hloma heti lai mek hian PES khozol veng thar po in thlahlui ni somni le panga khan zirna in an hong ve le tran ta hun rei tak hrileng awanga zirna in an khar to awang le pathian hruaina changa zirna in an hong le thei chu an lom hlea KG1 le KG2 te hi zirlai that nem tak anni awangin mun hnia thenin nitin sikul anin kai chok ve mek boka chu tiang zelin class dang te po in sikul an kai chho ve zel ani he skula hian zirtir tu somni le pat ven chơi sikul chơi moi le me lai an meka an hun man da toy mi te khan la mek với hi sáng ni som hi pakhat le ni lockdown nuan sikul kal le ma sador ani ya sikul hi
Thế nó sắp lên này. Nếu có học về nửa vẫn thì không mà. Good morning, sir. Good morning. Yan Mr. Buhay mamabuga. Tinagay ng logo. Music nè. Nếu bằng thế, nếu đồ hít thì anh rất là lâu xe mà nè. Giặt xuống cái con lầu cháy nó sắc hốt mà. Yeah, cái gì? Hi Miss Mingte. Nih. Trong bằng quân chế nào rồi hiện nào bằng te anh school kalau masak kerni ni nuam kita kan kalau tiada turin balun chế mồi thế này anh lâu welcome này Zir top ni choma khan DC office conference hall la Khozola day ULM City Executive Committee chu an chairman silal chuang kima DC Khozol pukhoma NULM nuaya malakna sang te ngai thak ani chairman somna in dudo le member secretary pungur thansang chuan Khozol khopui chunga sak chungchang soifian Khozol district hospital adam lo ompui tu ten henna remchang an nei mai thin lo awangin chu tiang mi te thlenna atan daram sala ruaman ani thu atar langa MHCP sub headquarter Khozol rama sak ani thu le asak natur ram le natur fan a om lo thu te tangkai jok a man ani ngei thei nana tho ho zel angai thu te le fund release dan hi 540 to 15 ratio tur ani thu te ngai thak ani Khozol khopui chunga hian day NLULM nuaya self help group som pasari din to ni in skill training rang beauty therapist tailoring baking technician le squash le juice processing technician a te mi za le somni training pek to ania self employment program nuaya khopuya mi re theite emo mi re thei pol ne na anma niya ezon na le sumdona te naw an din theinan interest subsidy loan mi som pani ne na pek to anibok ani tuna hian loan hi pek chua le tur buat sai le mek ania support to urban street vendor nuaya provisional town vending committee din to ni in shelter for urban homeless nuaya daram sala sakmek ania home om sapo day NULM nuaya tranpuina om thei te an don theinan register ani to bok ani chairman nen atangin khopui thangzel street vendor te hi atul anga an in zorna tur ngai tu puya khopui chung hun ma te po siam rem angai thu te atul anga PWD le superintendent of police lam tenen thok ho chunga street vendor te thutna tur ruaman atul thu te ngai thak ani hemiatan hian amasain NULM support to urban street vendor nuaya street vendor identification survey po arang lamin UD and PA department in law nei seti ani hemizo hian work supervisor oblique MHCP sub headquarter atangin daram sala sak na thodan tlang pui ngai thak ania first installment a hi singruk sangruk zasari somnga le panga donto ni in tuna hian slap tura anin buat sai mek thu te MHCP sub headquarter OB te hian nitin duty pakhat siamin saturday thlengin na thok tu te an vil thu te he daram sala thataka sak ani theinan mamo chul angte an dap zel thu te report don ania tuna hian tui connection tur buai pui le mek ani thu te ngai thak ani bok ani
hei ba ka hian an sum mu first installment an man zo to thu te le tuna tan hian an sen so zong zong hi cheng nuai som bor vel ba le pek chua an nei to thu te ngai thak ani bok ani UDNP department lam atangin JE in Dharamsala sak chungchanga structure drawing ril fiana nein atul ang zela en pui thin an ni thu te na thok te uluk taka vil an ni thu te ngai thak ani boka report sang ngai thak zo ani nuin tuna tana Dharamsala sak mek na tho to chin thalak te thlir ho ania committee chuan SUH Dharamsala sakna tur second installment mu ngei tla ka ngain meeting chuan second installment deal na hi rem puti pui galbok ani Khozol District Football Association in Mizoram IO Tour player te antlo Khozol District Football Association huai tu ta chuan zirtop ni ninga thasom pakhat sang ni le som ni pakhat khan Mizoram Women Football IO Tour Khozol District huam chunga player thlante lalung muani tlang pui le lal riat pui sial hok te an training na huna luang muala antlo a tuna hian Mizoram senior women player tura training nei meka hian Khozol District huam chung ami player te pani thlan ania heng player te hi Khozol District Football Association huai tu te hian kal zel na tur atana man tur poisa an pe ngala tun thatop lam hian Mizoram player te hian Kerala lam an pan to don ani Khozol veng thar branch UIMA in mihar sa in an saksak Khozol veng thar newa section huam chunga cheng mei thai pi lal than ruali in chu branch UIMA kai hruaina in section sang paruk ten nitin in chokin tunkar thotan ni atang khan a in chokin in sak natlang hi nei ania pi lal than ruali te hian housing for all a cheng sing ruk an donga tlangwal lal eng moyan cheng sing thum aron tho bela branch OB tele mystery le helper chorna atan cheng sang khat le zani theu tho bel ani boka branch committee member atang hian sum engemaw zat tho mek ani bok ani apum puyatan hian cheng nuai khat le sing thum vel senral tura ruaman ania newa section 10 bul antrana ban phun le adangte ti chuan tunkar chung khan section parukte a chokin anin natlan chok ani kumin chung hian vengthar branch UIMA hian mihar sa in mi panga an sak to a chung te chu tlangwal ngai bunga pani na pilal thar zeli te i pathumna tlangwal buang len thanga palina pu pau min thanga pangana tunan sak mek pilal than ruali inte ani lomani COVID-19 report lo ngai thak chunjom leila zirtop ni khan Khozol district a Shrikai le Kailo endik mi somsari le panga zinga Shrikai mi pali mubel ania Shrikai mubel te hi Khozol veng thara mi pani electric venga le lungwar venga mi pakhat ve mu an omboka rapid antigen test manga mu chua vek anni heminia Shrikai le Kailo endik mi somsari le panga zinga somnga le pali te hi rapid antigen test manga endik ania Khozola mi somli le pathum endik ania rabunga mi pathum biatea pariat endik an oma thunat manga endik mi somni le pakhat an oma an vayan Khozol mi anni heti hian zirtom ni tlai dar nga thleng khan Khozol district a Shrikai en kollai mi somruk le pakhat mi pa somni le pakua meichia somthum pani an oma nimin inrin ni khan mi pariat COVID-19 positive an omti mu chua le ania nimin inrin ni nirup a COVID-19 detail report ngai thazuila rapid antigen test here test zong hi som nga le pasari ni in heng zinga pasari te hian rian kai ti mu chua ania thuna ta test zong hi mi pali ni in an zinga pakhatin ria kai ti mu chua ani bok rikai te hi mi pa pathum le meichia panga ni in harmon veng pathum veng thar pathum le electric le kolkula te pakhat ve ania tun din huna COVID-19 active case hi somsari le pakhat a ommeka Khozol district a Shrikai mu to zong hi zasari somli le paruk ni in
mi zaruk somsari pasari te enkol na hun atangin dam takin an chuak to ani ram chunga chuan nimin inrin ni khan covid positive zali somnga le pathum mu chu ania ZMC RT-PCR somkua le paru thu nata somli le pak kwa rapid antigen test zathum le panga le FIA atangin pathum te ani voin pathian ni report big ero chu chanchin buat sai lai thleng hian kan hre thei tari lo ani ole khati jong kha LR visionin weekly round up kan ti chhuale kan thlir ho theite ani e